Umkhulu welive Cleopas Dlamini ufulathele lelive namuhla ekuseni. Kanike Ndvunankhulu ubhekise emabombo eNamibia emhlanganweni wakaTroika. Ndvunankhulu uthunywe silo eNgwenyama kulomhlangano lapho-ke kuyawukhulunywa ngetindzaba tekuphepha kulamave langephansi kwesifundza lesisendasi ne-Afrika. Ndvunankhulu eluhambweni lwakhe uhambe nendvuna yetangaphandle nekudlelana nalamanye emave imphunga thulidladla kubala labambalwa. Seluhambeni lwethu eNamibia emhlanganweni wakaTroika lapha siyawurepresenta khona live sithume inkosi ukuthi ukuthi isesemsebenzini welive. Troika ke start defense on defense organ on defense and security. So sibabu kweti paper nje demave region yaSADC ongani sineke basimemele ukuthi kule agenda yabo kune article lethi security situation eSwati sokuthi sikwandikela nje simo senjani la lokho lesihamba kude Nginonhlanhla Thwala etindzabeni teMswati Channel na Justice Dlamini eKing Mswati the 3rd International Airport.